Braćo i sestre, svima želim od srca blagoslov Gospoda Isusa Krista i njegov mir. Neka vas Otac nebeski blagoslovi i neka vam dadne sve ono što vam je najpotrebnije. Zahvaljujem dragom Bogu i za ovu priliku što mogu iznositi teme koje su meni na srcu i zahvalan sam Bogu što me je zapela ovako prekrasna prilika što mogu slobodno, u miru, da tako kažem, iznijeti stvari koje smatram da su bitne. Nadam se da ste svi dobro i evo, htio bih započeti ovu temu koja je ovako dosta, kako bih rekao, dosta delikatna i dosta diskutabilna. Riječ je, kao što vidite, o kavi. Da li je kava zdravi napitak, da li je to nešto što mi trebamo konzumirati. Malo da govorimo o zdravlju, što nisam dosta dugo pričao o zdravlju, pa da vidimo da li je kava nešto što nam je bitno, da li je ona dobra za organizam ili je ona štetna. Neka nas Bog vodi u ovom proučavanju i razmišljanju i neka se on proslavi. Dragi nebeski Oče, molim te da ti vodiš ovo razmišljanje, ovo proučavanje. Molim te da ti blagosloviš svakoga tko bude ovo slušao, da nam otvoriš oči, da nam otvoriš uši, također da nam otvoriš i srce da bismo mogli razumjeti ovo što nam ti imaš da reći i kakav je tvoj pogled na ovaj napitak, da li je to nešto što je zdravo za naš organizam ili nešto s čega bi se mi trebali lišiti. Stoga ti nas vodi i ti se proslavi kroz ovo, dragi Oče, u ime Isusa Krista. Jedan od omiljenih jutarnjih rituala je ništa drugo nego, kao što znamo, ispijanje kave. Međutim, mnogi tvrde da kofein stvara ovisnost i da konzumacija kave može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Ljudi koji uživaju u kavi zapravo uživaju u kofeinu, koji je ništa drugo nego otrovna biljna baza i klasificiran je kao droga. Koliko je kofein štetan i beskoristan jasno je kada se uzme u obzir da je na ljestvici težine, da tako kažem, odvikavanja na 5. mjestu, odmah iza heroina, nikotin, kokain i alkohol. Tako da, ne znam da li ste znali, ali kofein se u tijelu zadržava između 68 i 72 sata i onemogućuje korištenje kalcija i magnezija iz hrane. Kosti se stalno obnavljaju jer imaju dvije vrste stanica. Jedne se razgrađuju, a druge stvaraju nove strukture kostiju. Tako se kosti kontinuirano prilagođavaju opterećenju i naporima. Budući da kava blokira apsorpciju kalcija iz hrane, nove strukture koje se stvaraju su loše kvalitete i smanjuje se gustoća kostiju. Rekao bih da žene to osjete tek kada uđu u menopauzu, jer tada se kalcij fiziološki gubi, a ako su rezerve već male, onda je stvar još gora. I još jedna važna stvar je to da kava zapravo također pridonosi statistici koja kaže da danas svaka 3. žena i svaki 7. muškarac imaju osteoporozu. Sada, da li je kava nešto zdravo, da li je kava bez kofeina možda manje zlo, da li je kava u svakom obliku dobra? Ovako, u zrnu kave, osim kofeina, ima više od 800 hlapljivih sastojaka, to je prvo. A drugo, ne postoji kava bez kofeina, razumijete? Jer moguće je samo smanjiti količinu kofeina u kavi. Znate one napitke kao 3 u 1, Nescafe i tako dalje. Oni imaju ekstrakt kofeina. Tako da moguće je samo smanjiti količinu kofeina u kavi. No, kako bi se smanjio sadržaj kofeina, jedna od metoda je, na primjer, potapanje zrna u kiselinu. I time se smanjuje postotak kofeina, ali to čini kavu kiselom, što uzrokuje ništa drugo nego gastritis puno češće. Tako da, braćo i sestre, kava sama po sebi je otrov koji ljudi dobrovoljno unose u organizam, ali ona također pojačava želju za drugim otrovima.
što zapravo dokazuje ponašanje pušača. Ne znam da li znate da pušača koji ne pije kavu, zapravo da li znate pušača koji ne pije kavu, a koji neće zapaliti više od jedne cigarete uz kavu, a vrlo često i 2 cigarete, jer jedna bez druge ne ide. Ja sam je bivši, neću reći ovisnik, ali kavopija sam bio i volio sam kavu i tako dalje, s mlijekom i tako dalje. Ili tursku nekad, ali već je to ima dosta dugo kako ne pijem tu kavu. Tako da, braćo i sestre, to je što se tiče toga. Znači, ja sam bio dosta ovako volio kavu, ali više sam volio cigarete, nažalost. Ali uglavnom hvala Bogu što sam se toga uspio maknuti. Ali nakon prvog tog gutljaja, kad pijete kavu, kofein, kao i sve druge droge, u roku od nekoliko sekundi dospijeva do glavnog centra za zadovoljstvo u mozgu i podiže razinu beta endorfina. To je taj prirodni opijat, hormona koji izaziva osjećaj zadovoljstva. Znate, kad popijete kavu, onako srknete ili cigaretu. Znate. A istovremeno, zapravo, kava djeluje i na nadbubrežne žlijezde, koje luče više hormone stresa. I zbog endorfina tijelo nema načina da osjeti da je hormon stresa upravo ušao u krvotok. Ali se zbog tog skrivenog stresa budi i imamo dojam da smo odjednom bolje raspoloženi, budni i puni energije. Razumijete? A kad pijemo kavu, postižemo ono što smo htjeli, ali po cijenu nepotrebnog stresa kojem smo izložili zapravo organizam. Tako da kava zapravo, braćo i sestre, nije zdrav napitak, nimalo. Ima negativan učinak i na srce, jer kad popijemo šalicu kave, srčani ritam ostaje poremećen sljedeća 3 sata. Stanje u kojem se srce nalazi nakon popijene kave je stanje koje se nikada ne javlja prirodno. I to je izazvano samo kavom i cigaretama, koje istovremeno stimuliraju simpatička i parasimpatička vlakna, naređujući srcu da se istovremeno pokrene i zaustavi. Tako da je srce nakon kave u napetosti koju ne možemo riješiti, razumijete? Ne može riješiti zapravo. Tako da, kava, braćo i sestre, koja je inače zelene boje, prži se na visokim temperaturama dok ne pocrni. Na preko 270 stupnjeva, čak i do 300 stupnjeva. Tada se raspadaju one karbonske veze u kavi i stvara se 19 karcinogena. Znači, kava je dakle sama po sebi otrov koji ljudi zapravo dobrovoljno nose u sebe, koji je ukazao na štetnost omiljenog napitka. Znate šta još kava čini? Gubimo 7 puta više tekućine nego unosimo. Tako da ona nije dobra prije svega jer gubimo prijeko potrebnu tekućinu. Greška je što mnogi dan započinju kavom umjesto vodom. Znate da je naš mozak 75 do 80% vode, ne kave ili Coca-Cola. Tako da greška je što mnogi dan započinju kavom umjesto vodom, jer jedna šalica kave iz organizma izbaci 7 puta više tekućine nego što smo unijeli, a tijelo traži vodu. Pa se tkiva suše, počinju promjene na krvnim žilama. Otuda je zaključak zapravo da kava, osobito po vrućem vremenu, stvara dodatni problem. Zašto? Zato što gubimo prijeko potrebnu tekućinu. A ljeti može posebno biti opasno ako dehidriramo. Tako da malo je kad se kaže pijem kavu s vodom jer znam da je diuretik. A to je kao kad nekome, gori kuća pa doda malo vode, ali i malo benzina. Tako da kava nam šteti, nije korisna i zato ni ljeti ne treba piti kavu. Kao i alkohol. Kava ubrzava mokrenje. I time ništa ne dobijamo, samo štetimo. A zašto bi sami sebi nepotrebno naštetimo? Razumijete? Jer, znate koje su još štetne sastojke u kavi? Kao što smo rekli, kava je zelene boje, prirodno. I ona se prži na visokim temperaturama do 300 stupnjeva. Tada se raspadaju te karbonske veze, u kavi stvara se 19 karcinogena. I ona sadrži kofein koji je neurotoksin, odnosno pesticid. Nije naš prijatelj. Tako da nakon šalica kave srce izgubi ritam 3 sata, braćo i sestre. A ljudi piju kavu s izgovorom da imaju nizak tlak.
Ali kad se kava popije, šta se dešava? Ona djeluje na nadbubrežnu žlijezdu, tjera je da luči hormon stresa, kojeg nam je svima dovoljno, tlak se onda stvarno digne na neko vrijeme i kava onda probudi čovjeka. Ali to je isto kao da vas netko ošamari. Ali šamar traje samo kratko vrijeme, a kava ostaje u tijelu 72 sata. Tako da ne treba zaboraviti da tada kava, iako diže tlak, kao diuretik potiče mokrenje, pa će taj tlak sigurno ponovno pasti. Zato je kod niskog tlaka i inače bolje dan započeti vodom, braćo i sestre. Zato što voda regulira sve u organizmu i zato je najbolje popiti recimo 2 čaše ujutro s temperaturom od 16 do 18 stupnjeva. Znači mi bismo trebali hidrirati svoje tijelo, svoj organizam sa vodom i prirodnim sokovima. Ne ovim sokovima iz dućana, to su nezdravi sokovi. Sokovi znači koji su prirodni. A znate šta je još jedina stvar gore od kave? Kava s mlijekom. Kava s mlijekom. Dodavanje mlijeka u kavu je velika greška. Zato što kazein, to je proteini iz mlijeka, i kofein stvaraju spoj koji tijelo ne može razgraditi. Zato oni koji češće piju kavu s mlijekom imaju probavnih problema, nadutosti. Ali onda ljudi kažu, šta onda ujutro popiti da se razbudimo ako se odreknemo kave? Pa jednako brzo i učinkovito kao i jaka kava, ali bez svih ovih negativnih posljedica, razbudit će vas svježi iscijeđeni sok od voća, bogatog vitaminom C, odnosno cjeđili limun, naranča, kivi, jagoda, malina, ribiza i tako dalje. Tako da nije loše popiti čašu limunade s medom. A dobar izbor, recimo, šalica vruće čokolade, crne one za kuhanje, ne ove smeće, recimo kakao. Tako da, u suštini, braćo i sestre, kava je štetna za piće. Iako je, znamo, omiljena, jedan od omiljenih jutarnjih rituala kod ljudi je kava. Ali zapravo ono stvara ovisnost i dovodi do određenih zdravstvenih problema. Tako da, to je otrovna biljka koja ima u nekim slučajevima kada je kava bila, nekada je poslužila kao lijek. Isto tako kao i zeleni čaj. Iako je on otrovan, on ima otrovnu supstancu tein i on je nezdrav čaj. Ali nekad on dođe dobro kao lijek za neke tegobe. Tako da u tim situacijama, znači, mi ne trebamo piti ta pića kao piće, već nekad kao lijek samo, ako je potrebno. Alkohol nikako u organizam, kao ni kava, osim, kažem, ako je nekad baš onako jako nešto, neka tegoba u pitanju gdje ona rješava problem. Istina, ima i toga. Međutim, uopće ne treba piti kavu. Postoje, recimo, dobra zamjena, to vam je cikorija ili divka, ako već volite, znači, prirodne stvari, možete dodati se prirodnim mlijekom od koje već volite, može biti od lješnjaka, badema, oraha, koju već verziju volite. Tako da izbjegavate sva loša pića, tu možemo brati i alkohol, i gazirana pića, Coca-Cola, Fanta, Sprite i svi ovi sokovi koji su puni bojila, puni svakakih toksina i otrova. Tako da najbolje, pazite, čak i ovu vodu koju pijemo, gradska voda nije nešto zdrava, puna je kamenice i tako dalje. Ali ako bolje opet to nego kavu. Ako ćemo gledati, bolje manje zlo. Ali ako možete nabaviti filter ili prirodnu vodu, pijete takvu vodu. Ali univerzalno piće za čovjeka i životinje je voda, a isto tako mi možemo ono što nam je Bog dao u prirodi, a to je znači voće, povrće, možemo cijediti sokove i snabdijevati svoj organizam sa svim onim potrebnim nutrijentima koje nam je Bog dao, a koje nalazimo u voću i povrću. Tako da napitak, ja bih vam preporučio, koji zapravo osobno najviše volim, je sok od grožđa. Volim i od jabuke, od lubenice, od krastavaca i od bilo kojeg drugog voća. Ali osobno meni prije grožđa, preporučujem, jako je dobar sok od nara. Ako imate sokovnik, ako nemate, mislim da bi svako kućanstvo trebalo imati sokovnik, jer tada se i stvara dobar krv kada pijemo takve sokove i tako dalje. Znači, sok od nara je jako fini. Ako se pomiješa, možete pomiješati sa jagodom ili kojim već voćem želite, koje vam je omiljeno. Ali inače, sok od grožđa je jako zdrav. Kao i svaki drugi sok od prirodnog voća, ali sok od grožđa meni osobno, recimo, jako poseban, od crnog grožđa. Tako da nećete fulati, braćo i sestre, snabdijevajte svoj organizam sa prirodnim stvarima, pijte napitke koje su vam zaista korisni, koje su kreirani za vaš organizam. Kava nije kreirana za naš organizam, kao ni alkohol, kao ni druge stvari. Eto, nadam se da vam je ovo razmišljanje bilo od koristi, neka vas dobri Bog blagoslovi i
pazite na hram svojega tijela, jedite i pijete na Božju slavu kao što nas i Božja reč poziva i neka vas Bog blagoslovi. Ako pijete kavu, razmotrite ovo, molite se Bogu da vidite, da vam pokaže koje su posljedice, ali ohrabrite se, budite hrabri, braćo i sestre, ako neki možda piju kavu, ne mogu se odviknuti, ipak zatražite od Gospoda da vam dadne snage, da vidite sami da li je to nešto što je dobro ili nije dobro za vaš organizam. I obećavam vam i kažem vam, nećete se lišiti ničega ako se lišite kave. Dapače, doprinijet ćete svom zdravlju i unosite u organizam ono što nam je Bog dao u prirodi. Tako je, s tvojim mislima vas ja pozdravljam i neka vas dragi Gospod blagoslovi i neka vas čuva na svakom vašem koraku. Amen.